Fulɓe Fulɓe ummoɗen tinnoɗen gollanen pulaku. Fulɓe benen Fulɓe benen Fulɓe benen jarama. Musidɓe tedduɓe, jinganen suudu baba townen pulaku e fulfulde. Suudu pulaku fulɓe bina tawa noddi en daraja fulɓe binal kam daraja da Muhammadi on wadoyi biriya lesdi benena. Komoy ku daraka ita wadda heba pinto ya moder latte jodida moder wuro jodida pullo sogonga wangi jaba pullo to jiwri fu pullo dato sefe nane be sende nane be fuma bebe wotube be fuma bebe wotube wala hunde be sendi be. President national, President national, Ada Muhammadi ore, Ada Muhammadi, aye President national, aye pula misal minima, aye pula biri jodi, aye pula misal minima, aye fulɓe benen mi jodi, pulaku benen mi salmini, aye fulɓe jamanu waylake, ɗiɗi fulɓe jamanu waylake, ase jamanu egga egga kam, ɗiɗi jamanu egga egga kam, eɗen jange janginen, bimi jamanu waylake, bimi jamanu waylake. Amadi Adamu kanjo yidi famna en fulɓe duroɓe sakoba fulɓe leddi benen. Ah oui, Hamadi Adamou aide le gouvernement pour la mise en œuvre et compréhension des décisions de Patrice Talon
pour le bien-être des éleveurs. Nous les éleveurs, nous remercions Patrice Talon. Black Benen, Black Benen. Ah oui, PDG Canal Placo TV. Journaliste international, RFI, Hamadi Adamou. Je vous remercie pour les infos de RFI. Biri Salmi.